Yes, kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri twuma amasaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri twuma amasaha ya nimugoroba. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe rero ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera rwose kuri 17 z'ukwa kane 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda biba ibindi, ariko kandi rwose abihindura isura mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ngira ngo mu buryo mwese cyangwa ubundi tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'umuzingo, ariko mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru, muraza kunyemerera mbanze nsuhuza abantu badukurikirana bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, muri Coline Mujejuru, muri Coline Murangara, bari muri Coline Munanira, bari muri Coline ya Tongo, bari muri Coline Kinazi, bari mu makorine agiye atandukanye. Tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Bari hano Cibitoki, bari Bujumbura, bari Gitega. Tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Turabahaye ikaze mu gihugu cy'u Rwanda. Mumeze mute? Kenya, Uganda, Tanzania, Kampala. Mumeze mute? Malawi, South Africa. Imana narababwiye nti iyo namaze kwitereka ku cyitwa microphone, ibintu byaba byamaze kuba ibindi. Ibintu byaba byamaze kuba rwose bindwa isura. Ngira ngo nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwire yuko mu kanya gato gashize imodoka zigera ku 8, ndasubiramo, mu kanya gato gashize imodoka zigera ku 8 zivuye ahitwa Cibitoki zerekeza mu mujyi mukuru wa Bujumbura. Izi modoka zikaba ari modoka zuzuye imbonerakure. Amakuru namaze kumenya nuko izi modoka gahunda zijemo idasanzwe mu mujyi wa Bujumbura, ndetse aba ari bamwe mu basirikare bagiye kwifashishwa n'igisirikare cy'u Burundi mu gukora amapaturu yo mu masaha y'umugoroba, byaba Gitega, byaba Bujumbura, ndetse no muri ibice by'ahitwa za Murangara. Ni byinshi cyane tugiye kuba tugarukamo tuva imuzi n'umuzingo. Ngira ngo turaza gusimbukira kuri Agatoni Rwasa. Ni Agatoni Rwasa kugeza amaginga noneho amaze kwerura akabwira uwitwa General Neva yuko ubutegetsi buriho ari zero. Ibi bintu rero bishobora kuza gutuma uwitwa Agatoni Rwasa ajya mu kaga gakomeye karimo guhigwa, ndetse n'uwitwa General Neva nawe bishobora kuza kumushyira habi. Tujya kuba tubyinjiramo byose tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza gusimbukira hitwa Kibira turebere hamwe imyitozo ya gisirikare ubu tuvugana yamaze guhindurirwa izina Katanyamaza Kamejeje. Katanyamaza Kamejeje. Turaza kuba tuyikomoza tuho tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kunyamukira hano za muri ibice byano. Turebe gato hano ku mashini. Turebe gato. Turaza kunyarukira ahitwa muri Coline ya Tongo. Turebere hamwe ikijyanye n'abasirikare bamaze koherezwa. Aba basirikare bakaba ari abasirikare bagomba gukora ariko batambaye uniform, mu buryo bwo kugira ngo batate bamenye neza niba umutekano w'abaturage uhari neza 100%. Ese ibyo mwari mubizi? Ahitwa za Kavimbi ubu tuvugana bato y'abasirikare imaze kuhagezwa y'imbonakure, mu kanya gato iraza kwerekeza Uvira. Ibyo murabizi. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana hari kwitegurwa yuko uyu mupaka w'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushobora kuza kuba cut off. M23 igakora cut off, ibintu bikarangira. Uyu mupaka wa Uvira ni umupaka umaze igihe wigwaho, ndetse kandi n'amakuru mfite nubwo abarundi bari kudeploying uko bwije nuko bukeye, ni umupaka M23 irimo irabarira isa n'isa ishobora kugira gutya cut off. Ibyo se byo murabizi. Ngira ngo turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko tugere tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Gatanu kuri kagenzi kako rero wowe utari wakora subscribe hano kuri Duniani Kote TV, ndagira ngo ukore subscribe. By'umwihariko tugera neza abantu bari ku buhanga bw'ibyuma turabashimiye cyane, barimo abitwa ba Emma
turabashimiye cyane. Yego murakoze. Yes, birumvikana yuko rero ni byinshi cyane tugiye kuba tugarukaho, ariko kandi rwose tuva n'imuzingo by'umwihariko tekinike hose irimo iradufasha kugira ngo aya makuru abageraho, byaba abari gukurikirana ibijyanye n'amajwi, byaba bari gukurikirana ibijyanye n'amashusho, kugira ngo bibagereho bimeze neza. Mwese turabashimiye cyane tubikuye ku mutima. Reka aya makuru tuyinjiramo, ariko duhere mu nkuru idasanzwe irebana n'umutekano, politike na diplomasi y'uwitwa Agathon Rwasa. Ni Agathon Rwasa kugeza amagingo aya urimo uragenda rwose ugaragaza yuko ibijyanye n'ubutegetsi bw'u Burundi rwose burimo buragenda bukorwa, ariko bugakorwa mu buryo navuga ko budakwiye. Impamvu babwira yuko bukorwa mu buryo navuga ko budakwiye, kugeza amagingo aya amakuru ndimo ndakira nuko uyu mugabo arimo arahigwa nyuma yuko arimo aragerageza kugaragariza abaturage ko ibintu bidaciye mu bucyo mu gihugu cy'u Burundi babikorera mu bwiru. Iki nicyo arimo arazira. Ibintu nabyo bikomeje gutuma rero inshuro nyinshi avuga, ndetse akavuga yuko uwitwa General Neva atagomba kuyobora igihugu cy'u Burundi, bagomba gukora ibishoboka byose bafatanyije na bamwe b'indani mu ishyaka rya CNDD-FDD batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ariko baburimo. Bagomba kwikora ibishoboka byose bagafatikanya icyitwa ubutegetsi butagenda mu murongo abaturage bashaka kwisha. Ni byinshi bikomeje kugenda bitangarizwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi abinavugwa ngira ngo ku buhanga bw'ibyuma sinzi hari ikibazo gihari. Yes, katwikomereze. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa by'umwihariko, ariko kandi binavugwa. Reka tugaruke gato by'umwihariko ahitwa za Cibitoki. Namaze kubabwira yuko amakamyo agera ku 8 amaze kuhava akerekeza Bujumbura. Harimo 2 zihetse ibyo kurya, harimo izindi 2 zihetse abasirikare bato, izindi 2 zihetse abasirikare bakuru, izindi 2 ibyo zihetse murabyumva. Nta musirikare ujya ku rugamba adafite icyitwa ikirwanisho, ndabeshyara ko bimeze. Yego. Yes, birumvikana. Aba rero ni bamwe mu bagiye kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye, nubwo bari bugere i Bujumbura bagahagarara, ariko n'abasirikare bagomba kuza kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko by'i Burundi, kugira ngo making sure ko umutekano uhagaze neza, kugira ngo making sure ko umutekano uhagaze neza, kuko igihugu cy'u Burundi kirimo kirikanga byinshi. Murabizi amatora y'umukuru w'igihugu abanzizwa n'amatora y'abadepite. Aya matora y'abadepite ni amatora agomba kuba muri uyu mwaka, ariko amatora y'umukuru w'igihugu akaba mu mwaka w'2027. Ibi bintu rero nibyo birimo birateza ikibazo gikomeye cyane. Murabizi kijyanye n'amatora hazamo akaduruvayo kenshi. Bagomba gukora ibishoboka byose amatora akaza korwa mu mucyo, kugira ngo ibintu bigende neza. Hagomba gukorwa ibishoboka byose rwose amatora akaza kuba ari mu mucyo, akazagera mu mucyo kugira ngo ibintu byose bigende neza. Niyo mpamvu rero ikijyanye n'umutekano hano i Bujumbura cyakomeje kugenda kigaragara. Ngira ngo ni bimwe mu byo rwose twakomeje kugenda tubona. Ikijyanye n'umutekano by'umwihariko cyakomeje kugenda kigaragara. Ariko ziriya kamyo nawe twazirebanye nubwo uri ku buhanga bw'ibyuma. Wabonye ari amakamyo atari menshi? Ziriya kamyo zari nyinshi cyane, zari zihetse ibintu bitandukanye kabisa. Yes, ngayo nguko ngira ngo ziraza kwerekeza mu bice bitarenga 4 nimba ntibeshye. Umuvandimwe ngira ngo muze ku reka ndenze mbirebe gato. Aha, ndabona ziri bwerekeze Gitega. Zimwe muri zo, bamwe muri bo barajyanwa Gitega, abandi baradeployingwa ahitwa Murangala muri Kolini, abandi barajya Bujumbura. Ndabona uko byagenda kose ari ibice 3 bari bugende bigabagabanyamo.
ni ukuvuga ngo rero ibi ni bimwe mu bintu navuga yuko bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi umutekano wacu ari muke cyane mwa bantu b'Imana mwe, ngira ngo ibi bintu ndabibabwira mukabipinga, nkabwira nti Red Tabara turagira mu mwaka w'ibihumbi 2027 yamaze kugira gutya ibintu rwose yamaze kubishyira ku murongo. Umwaka w'ibihumbi 2027 turabugeramo yamaze ibintu kubishyira ku murongo rwose. Yes, katwikomereze ngira ngo ingingo tubiveho. Ubwo turaza kuba tureba hagati ya Red Tabara na Neva, ninde uri buze kwigaragaza mu buryo navuga ko budasanzwe. Ninde uri buze kwigaragaza mu buryo navuga ko budasanzwe. Ngira ngo bazi no kugenda batubwira iminota kugira ngo atubone uburyo ducunguza buryo umwete. Yes. Ahangaha ubwo niho haba hari icyitwa akabazo, ninde uri buze kwigaragaza mu buryo budasanzwe. Ese aya matora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi turaza kubona apfa nkuko abarundi babivuga ndetse n'abakurikiranira hafi ibya politike yo mu karere, turaza kubona aya matora apfa agaseswa nawe amatora aciye mu mucyo, cyangwa turaza kubona aba ahubwo abe adaciye mu mucyo nkuko ayo muri Kongo yabaye. Ibi ni bimwe mu bintu bikunze kugaragara hano muri Afrika, ugasanga amatora arabaye ariko muri uku kwa kw'amatora ntaciye mu mucyo, ntaciye mu buryo bwiza, ugasanga rwose icyitwa abaturage mwa bantu b'Imana mwe bagize gutya amatora bamwe ntibanatoye, ugasanga n'uwo batatoye niwe uyoboye igihugu. Ngira ngo ibi bintu bijya bibaho ku baperezida bita ko bafashe intebe, ariko uko byagenda kose amatora n'ubundi yaje n'imvururu, haba harimo uruntu abasesenguzi ndetse n'abakurikirana hafi bya politiki ibi bintu barabibona neza cyane, kuko nka Tshisekedi watsinze muri Kongo se wari kuyobora igihugu. Ngira ngo twari tuzi abantu barimo bari kuri top ndetse banakundwa cyane kurusha abandi, basaga nkaho banafite amajwi menshi kurusha abandi, ariko niba barimo bayo. No mu gihugu cy'u Burundi rero birakeka ko byishobora kugenda gutyo. Gusa ibintu ntabwo mbibona neza, kuko isaha yo yose hashobora kuba akantu rwose tukabona ibintu bihinduye isura muri rusange. Reka tuve kuri no ngingo by'umwihariko dukomeze twinjire hano kuri Bunyoni. Ni Bunyoni kugeza amazinga nayo we murabizi amaze igihe kinini muri gereza, baramutaye mu mvuto. Ni umugabo rero nawe rwose ukomeje kugenda ugaragaza akarengane, ndetse akanagaragaza inshuro nyinshi yuko aka karengane agakorerwa n'ubutegetsi buriho bw'uwitwa General Neva. Ibintu tumaze igihe tubivuga, tubisubiramo inshuro nyinshi tubabwira tuti abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi, kuba utavuga rumwe n'ubutegetsi gusa baragira ahantu baguhinga bakaguhisha, noneho iyo bakubonye ikosa bihumira ku murari ho rwose, bahita bagira gutya bakakubwira ati banza ugende wicara ahantu tuze, numara gutuza wumva ugomba kugendera mu murongo igihugu kirimo uzagaruka ibintu bigende neza. Kandi nyamara aribo bari mu makosa, aribo bari mu makosa. Birumvikana ni byinshi cyane tugiye kuvuga bwakira bugacyangira ngo, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ariko tugiye kuvuga byinshi bwakira bugaca. Tuve kuri no ngingo wagira ngo twikomereze, by'umwihariko tuba turimo turanagenda dukubita tubangura mbere yuko rwose tuba turi bugere tukabashakira amakuru na mukanya kari buze tukaza kugaruka. Ngira ngo kubanga bw'ibyuma bo baze kugumya batubwira iminota byabo mu bimenyetso, hari ukuntu buriya abantu tubikora ibintu bya tekinike tubwirana ibintu bigende neza. Ni ukuvuga ngo tugaruke gato ku kijyanye na Gitega, reka yenda tube tuyiretseho gato, ibyo naza kubyinjira mu masaha y'umugoroba, ahubwo twigarukire hano za Cibitoke. Ni Cibitoke kugeza amaginga ya yego nayo ikomeje kugenda rwose igaragaramo ikijyanye n'umutekano muke, ukaba ari umutekano muke by'umwihariko ukomeje kugenda rwose ugaragaza yuko ibintu bishobora guhinda isura. Ngira ngo hano ahantu ni igice navuga ko kijyanwamo abanyamurenge benshi kandi
bakajyanwamo mu gahato, bakajyanwamo ku gahato kugira ngo bajye kugira gute, bajye gufata igihugu cy'u Burundi mu bijyanye no gucunga umutekano mu bice bigiye bitandukanye. Ibi ni ibintu rero navuga yuko nabyo rwose bimaze gufata indi ntera, by'umwihariko muri rusange, kuko mu kanya gato gashize hari umuvandimwe umaze kumbwira yuko hari n'abandi bashobora kuza kuba bahadiporoyingwa nabo bakaza gukora imyitozo kugira ngo bakomeze bafatikanye na bagenzi babo kurinda igihugu cy'u Burundi. Ariko ikintu cy'ingenzi ahangaha, ibi bintu biba birimo birakorwa ku gahato. Birumvikana yuko rero ari ibintu mpamya nashidikanya yuko bitari byiza imbere y'abaturage cyangwa se imbere y'abantu bakunda igihugu cy'u Burundi. Ntabwo umuntu ashobora kujyanwa mu gisirikare ku gahato. Ngira ngo yenda dushatse yenda twanasubikira ahangaha tukagenda tukabategura andi makuru tukaza kuza tuyabaha mu kanya gato kari buze. Yari ntabwo mwari mwanyoboye neza di, ntabwo mwari mwanyoboye neza. Dushatse twanagira gutya tukanabisubikira ahangaha kugira ngo tuze kuza mu masaha ari imbere tubabwira n'andi makuru. Gusa mbere yo kugira ngo yenda ibi bintu tubisoze, reka mbanze gato ngaruke ku makuru nandikiwe hano. Amakuru nandikiwe hano, katurebe. Umuvandimwe yanditse agira ati, yabidasomeka neza. Umuvandimwe yanyandikira arambwira ati, Bwana Moses, mutugezaho amakuru meza. Ubu tuvugana ndi mu Kirundo, amasasu yarayumvikanye gato mu masaha y'ijoro nk'iminota nk'itatu, ntituzi icyari kibaye. Nari ngiye ntabisomye ahubwo ibi bintu. Arambwira ati, katurebe. Abasoda benshi bari kubungikwa hano kuko n'ejo barawungitse. Abasoda benshi bari kuzanwa bafite n'inkoho z'imbunda. Urabona ko rwose situwasiyo ari hatari, ndetse ibintu bikomeye cyane muri rusange. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi binatangazwa. Tugiye kuvuga byinshi bwakira mu gake. Reka dusubikira ahangaha, ahasigaye tuze kugomba tubakurikiranira amakuru. Ndabizi Bwana Karimba Aimable rwose arimo aragenda yasuganya mu masaha y'umugoroba, araza kuza ari fu. Ubwo rero reka tubisubikira ahangaha, tuze kugaruka mu masaha y'umugoroba. Iri Moses wanyu nk'isanzwe kuri mikoro ya mbere, kuri mikoro ya kabiri ni umuvandimwe uri kuri tekinike, nawe turamishimiye, murakoze cyane.